جه دنگ امریکا ل واشنطن پایتخت سلاوورزین من صالح دمیجر بو بینر هجا ام و خلق هفترنگ جارک دن به هجمارک مجارین چاندی و هنری دگهین بردسته و هیوی دارن کو بدلی وبن ام برنامه خو جه چالاکیه که نوروز لور ل واشنطن دست پی بکن جواکا کرد ل ولایت کنریکت نوروز پیروز کر و خلق جه نیویورک ماساچوستس رود آیلند مریلند ورجینیا و حتی کانادا جی تبلیوان بون. وک پرانیا اندام روندا کرد رونی و پروینه خواه و هر دو کچین خوین جوان آماده دکنو ل ولایت کنریکت تبلی شاهی نوروز دبن. جبر روشان پیشبین کری یا کشو هوای پرانیا کردین در وی ولات نچارن نوروز خواه ده هولاندا پیروز بکن. افجی جه دلگرانیا پروینه. ام جبابو كالي خادا هو بوبون جو نوروزا ما الخورسته بي بشاهي بي بخارن بي الدروا بي وتايا نوروز الجمع افا جو ام الدروا بن النيف جهيبن الخورسته بك النوروز اخا لگهشتنا با هف به جلو خوارن و سترانین کردی ده هولکی دجی دکاره هستو جوشا و بونه بخدلی وان لگورونی که بخواه یک شریک خرین آهنگی یجی در فت جمع تنک و عمل دروا چیکن وک ولاد نوروز خوشتر به لیور کشو هوا نایل که هم زارم دروا چیکن بری دمکی هم پلان دکن که چی بکن دمینه نوروز خوشه ناف هولانده جی گل هفت جبن گلک دورتن ولایت دورتن هم هف ناس دکن زارو ببینن کچه جبو نوروز خوشه بشتر جی بهتری 6 ولایت امریکی هاتنه و هنک جی دروی امریکا وکوی خانمه و مالباتا وی کو او استرانبیج آهنگ فؤاد شی کانادای هاتنه ناوی من دجلایش خلکی کوبانی ما امهیرو حمیگش کی هاتنه جبوی جوات خوش راستش 7 ساعت آجوتن بو ام جی کانادا تورنتو هاتن بس جبوی جوات خوش ام گشکی هاتن لانه ام سال جارك ام گشکی یعنی ویروج خوش ام اجتماع دبن اوججنا حمیا پیروز به مایک فرسبی جی امریکی کی نکرده او کیف خوشی خواتینه زمانو دبیجه هفپاری وی کرد عبدول تمو او به کردان و چاندوان داین آسکرین شانازیه که جبومک و ام ببن بشک جواکا کردی 17 سالن از او هفپاری خواه عبدول به هفرانه و از پیری گلک تشتان دبم لدور چاندا کردی که من بری نزانی بو ام لامریکای لسر دولمندیا چاندی مزن بونه اف دولمندیا امریکی که فرسبی قاله دکه ده هر بونه که ده تیدیتن ده ناو ده جی جشن نوروزی که جواکا کرد با آزادی لامریکای پیروز دکه استرانبیج کرد ج باجار مهاباد فؤاد نراقی که اف آهنگ و هن آهنگین دن ویداویه لدار خستن به گلک زمان و زاروای کردی استرانان دبیجه که بالا حسکری نخواه دکشینه که ام به هفره لبشکی جسترانه که کدوه آهنگی دهاتی پیشکش کرن تماشا کن كردستان شورشو والخان تبدينا ميتن قادروا كتن صورن والإيتون قادر يقام أبسل يا ما بتحكم دنيانا حجي أو بيتو قادر تجبل جبو که ام فؤاد و هنراوی جنیزیک و ناس بکن ام نهاوی بریا اسکایپ دکن میواره خواه که جه کانادای به مرای دم باش ما مصطفی فؤاد هر چندی ت سورانی آخیوی لی کرمانجی تجی پر باش براستی و ت استرانی کرمانجی جی پر باش دبیجی تو چاو فیری کرمانجی بوی و کینه هنرمندن کرمانج کت بوان را کار دکی او بینرن خوشتوی و برومت بیدارم باش بن سلاوش بوی و اندامن
فويس اوف امريكا بشي كردي از والله ترانبيجي كي كرد تايبتي كرمانجي نينا كو انا ويكو داري اما زيادتر حوالتي ودوستايتي وإيش هبرا ما مستشفى پرور یا من هبرا ما مستخير وعباس هي ما مست جوان حاجو هي ما مست ديار هي وان حمو حوالي من جينا وإفطاري بيجي دانا من باوان را شغل چه جبري جدا دابي باشه مامۆستا فواد زانی ئەم ببێژن ئاهەنگە نەورۆزێدا کولکەنەتێکێ چێبووی وای ئەم هەن دیمەران جوان دەبینن بهتر وا ئەم ببێژن ئەو هەستا کوتت سەماوەندەکێ لە دار بخی چێ دەبێت دەما کوت ناو هۆلەکێدا بێ تو وەک دەنگبێژێکی تو چاوەتکاری جیاوازێ تێخی ناوێنا کوتە سەماوەندەکێ لداخی ji bo zewacekê û nabûna mabêna cejneke netewî ya wiha mezin de. والله او برنامج كو دناو صالون دا چه كان كيميك راستا مزيكي زماونديه اما نجي جرك بيزارن كو جبو كو حد امريكا هواي كي جوازي هنا يعني جيك صار جي قرمت بنكاري كو للدروه مجارة فيستيفال النوروز شبكي وبكاري حتى بشام موزيك يعني دانسو حلقر كيوي بيت بشي ستراني ديجي هبي بشي هنري دينجي هبي شانو جي هبي و آليكاري و اورجانيزاسيوني وي آسانية وهي بدارم و امي قال لك بكارين اشتي باش جيبكين جدروا جي هبي دناو يعني نتن دناو صالون دا اما قرق ام بكي امريكا رافق يعني فكر بكين شو ام لفت جين كاريك سيستم خوجي وقت وان بك راست يعني جوان رافير بين انترتينمنت شو يعني تشد بيت راستا ام دكارين فولكلوري بدي خوا ميكسي تكنولوجي و امكاني امريكي بكين تشتكي قال لك باشتر حتى جا امريكا نجي باشتر تشد وقت هر نتوي جدا وكو برازيليا وان فيستيفال تشد كان وكو يعني وكو جيرمان فيستيفال تشد كان وكو روسي اوكرايني يعني ملتي دل بله راستا مامۆستا ez ê vegerim cem te em kazu te bihevra em parça klîpeke din ku te li Connecticut pêşkêş kir gudarî kin û tevra em pişra veger pirsê xwe dîsa. بله مامۆستا فواد یعنی ئەو ئەم بخوا سترانگۆتن بخوا بەهرەیەکە نە هەر کەس دکارێ ببێژە و تایبەتی دەما کوتە بهتری زمانێکی و بهتری زاراڤێکی ژی ببێژی هەلبەژارتنا te ji zaravê ra bêhtir girêdaye ka em bibêjin kesê hazir bêhtir çi ziman yan çi zaravene yan jî tu tiştekî berê hazir dikî û yanî xem nake kîl wê derê bê kînel were bê wan dibêjî ew cewaziya navêna zarav û zimanan da di çawa û dikî ji ber tê bala min telwê derê heta stran bi îngilîzî jî gotin. والله از جبو هیچ برنامجی برای فکر نخواهش بیشم بدون کو الویدره اگر کو کلی عالی کو داره هنه از دکم او قابل موسیقی وان بیشم یعنی رپرتوار من مزنه هزار فانی کردی جهر عالی که توقعی و بزانم موسیقی بنا بروی کو بروی دعوا کو دستور برنامجی که وداره سورانی گله کبیتن مثلا سورانی بیجی بشا هوليري زاد السراني هوليري بيجي اما قاواك مثلا اللي كانت كزيد تقدر رجاوي عفرين ابن وقامش دوزو او سراني كمزيك وانبو ويان سراني وانبو ما سايت وان بيجم اما اذا حز كم او سراني بيجم كو هر شهر عليه كردستاني باش فهم بكم يان خاطري وان هبيت سلبي يان بري غداري ويستاني كردو بري ما مستفاد ببره اذا خفتنا تدبرم مش برد خازم بهتر برسالجي بكمشتا نهاية تشوازي امي افيني جي دبيجي وتشوازي ولد باريزي جي دبيجي
بهتر خود کی جنواری دا دبینی بهتر دسترانین ام ببیجن شورشگری ولات پاریزی دا یانجی دسترانین اوینی و ام ببیجن نرم دا والله هر دو يعني از كردم ام حمو سياسينا بري ولا باريزيجين و از يعني ام دكارين افيندارجي يعني هر دورا ود النهات شكي كيدم جهات يدي او استرانين اجتماعي يعني سوشيال مثلا سوشيال لايف يعني سوشيال او جي سبكه كينو هي بدار تكون كما جي حسب يعني ام رخنج خودك انسانيه بله مامستا فؤاد دانوستاندنا به تماشاوان به حسکریان به جماور استرانبیجه کی را چقدر زحمته یعنی تو دانوستاندنا بوان رابط هایبتی هم ببیجن تل آهنگ که وها بی یک ته پرسه کشتت که به کاوش استرانیج مرا ببیجد دبیت خواجر حاضر نکه به یک دبیجن افسران نباشه یکی دیب که یعنی دانوستاندنا ته به حسکریان ترا چوایه والله دارا دنا كلي دوس يعني جو برنامج دونا استرانبيش انا استرانبيش هنا كنت انا كونسيبت وانا الدين كونسيبت خود دم استراني وان جي يعني كان استراني وانا يعني ده استران بعض استراني خو حازر لكن اما يكي وكي من قرد جهر عليكي يعني هزار استراني بزاني و مع الاسف يعني وصا خويا لكن تو قريك حر تشتي بزاني يعني هر استراني بزاني اما اوجي تاخوازي وانا يعني خلاش خودك انما يبدار كل خلق مجيد يعني او تيبجين تو ريبرتوار كيا راس الريبرتوار تاري قال لك زنجيبي اما 100,000 ستاندرد ريبرتوار دانيه برای امام فؤاد هل بجارتنا تج امورا اورگیرا حسکرنا که یانجی ام ببیجن بهتر پیوسیه که جبر کد دعوتان دا ریتم بتره حرف بتره تکاری بتنی خواب و اورگا خو تنی خو او کی چکی ل برابر کو بهتری هنرمند و دنگ بیجن اسران بیجن می کردان بهتر آلتين دن امورين دن هل دبجيرن وكا عوده وكا طنبوره وكا بزقه وكا باغلميه يعني هل بجارتنا تج اورجيرا جكوهات البخبري كيبورد فيربوم يعني هون دبيجن اورج از كيبورد فيربوم اجي ما مستاي من جدور وقت وبيقابل كردستان الرشالات بهم ما مستاي كاوا شيخ سر تليفونين يعني او بالتليفون بهابيرا دنگ دكتور وجمله دكتور كم كم وباشين يجي ما مستاي حسين زولي خافر لباجالي السنندجي صالك شباوي اما شما از بورد خو حزدكم يخدم شنو مع الاسف انه امريكا باكوري دا وكندا وامريكا راس ديفيجن ناس باشتر جخون في دانا كبيتي بورد يعني مع الاسف هوا ومن درسي يعني درسي ويتشتك او هنا كيبورد دخل سطا نهد از بيجن رخنيك جوان جيبه فؤاد رخنا وان رابع حمل لوبا لكن لوب تكن يعني موزيك نية الريتم يقوى كان وياك انجلس يخلق قام كي اخوات دخلنا سكيكي او موزيك او لا دخل لوب كي ريكورد يعني تشتك يعني موزيك نمان لا دخل از قرا كيبورد لخم بلا خلق ببينت بدكاري لايف ليخي بدكاري او موزيك او هنر او موزيكا دي لايف كرك خود دمان لایف به هبونا استرانبیج لو درجی به واته امانت به حتش لایف به کدام استرانبیج لور هبه اگر استرانبیج نبه دکارن هر موزیک که جی اپلیکیشن پلی باک خلاص انا دي جي دکارن اوكي وحتش چاره سر دبه درست بيجي از دعوه لبورنت كما مصطفى دما ما كيما مغوتشي دما ما يعني دما برنامج اوقس او الذمام بيجن مجال الذمام استقلك سباستكم استرانبيجي كرد فؤاد نراقي تجي كندا مرابي قالك سباس بو فيداماتا سباس جوا سباس قال لي ما يكرد لامريكا يباكوري سلف نجوا سمیر اورکش در سال 1995 دا دست به
چیکرنا آمورین موزیکی ین تلین کریه و کاری بو نوجنیه ده آمورا بزقه ده چه بکه نها کره وی بردسته وی فری هنره دبه لوی راپورته تماشا کن سمیر اورکیش بشک جخانی خواه کریه کارگهک تیده بهره خواه چیکرنا آمورین موزیکی پیک دینه ده تمن 10 سالی ده یکم بزق جبرماهی مال چیکریه جوی دمه ده هنرا چیکرنا آمورین موزیکی ده بخوناوی شخوا وچا غیمه دست بکار موزیکی کر لسر چیدانه کی مدست بکر او چیدان جی مچه کر مدارک چیدانه کی بکر و ده تیلدانین و براستی بوك هواله كيمه حتى روجا ايرو ده سالا 1995 ده سردست هنرمند عامودی داود عدوانی فيري تكنيكا چيكرنا امورين موزيكي دبه و خونا خو بيكتينه وقتا ما دست بيكر من تنبور چيكر بزق مچيكر دست بيكي مكولان چيكر جبرتيت وقت مشتر قلت رحمتيه داود عدواني بشكي آگاهی جمع ها ونولو البرمه هناك ولو كولا يعني ولو هواله كيمني تايبت بو براسي از هنكي جي فير بون كولاني سمير نخوش پنجشيريه چيكرنا امورين موزيكي جبوي بشگيريه که درونيه دمن دريج دناوا بهنا داري گويز زان هجير و توان ده درباز دكه دناف هناده گویز هي مثلا اف گویزه تو هي مثلا زان تيب كارانين تنش بو دستي يعني زند امور موزيكي هگر نظام به چنابي چیکر امور موزیکی دوی بخوا سازوان و دنگ بیج به ده رتم مقام و نوت موزیکی ده بسپور به هول سمیر اورکیش یا افراندنا مدل کنو جا امور بتیل انجام ده و مدل کنو یا امورا بسقی افراند اب یونانی مسترته بشکی درشترته یونانی ته حیاوه ده برنگ یونانی يعني الجور يوناني شوازي يونانيا إمم مجوهرتنك تشكر مبشوكتر كر وأب دبي إلكترون كهربائي يعني جتابت مندیا چاندا کار هنری دستانه گو دناوا یک مالبات ده دمینه گو باف ده دلاوان و بوی رنگی او هنر بردوام دکه سمیر اوکی جهاد بونا خو فیری کوری خو علا دکه گو او جمینا باوی خو با آمور موزیکی و هاتیه گریدان كوري سمير اوركيشم قلكي كيف فهمتي انه بابي ما كذا قلكي كر براستي جيانا خد قلكي تعبي يعني قابز خلاص دكم استيلا سوار دكم از دبم جبابي خوري ولو عيار دك ولو دنكي خوش جدت كيف براستي كيف فهمتي انه هنرمندك والسر بسقا قوم تشيكري والسر ليخ لهريما جزيرة يا باكور و رجلات سوريا هن مالبات كرد و ارمن بچيكرنا امور موزيكي دهات الناس كرن لهريما كرد سوريا نها سمير اوركيش بچيكرنا تنبورا كردي و بسقا الكترونيك ده هرناف دار زانا عمر دنگي امريكا عامري رومانك خلاتگیر نوبل گابریل گارسیا مارکیز که و داوی هاتبو چاپ کرن لکولومبیای تفروتن و بالا حسکرین وی دکشینه بهتر زانیاری و راپورته ده از دتل تباخ بینم اونا و نیشانا رومانانی یا گابریل گارسیا مارکیزیه داویترین رمان اول دماجیان دهات بلاف کرن لسال 2004 بو بناوه Memories of My Melancholy Horse گابریل گارسیا مارکیز لسال 2014 وغیره داویه کربو کساتیا سرکت در رومان از دل تباخ بینم جنکه بناوه آنا ماجدولینا پاکه اوه جنه ده هر ساله که دا جاره که سردانا گور دای که خول گر آوکا دور دست دکه ده سردانه که دا ظلامه که دبینید او ظلامه دبیشته دوی تو روتینا جیانا خو وکو هفجین و دایک شوه که ده ساله دا بگهاری
اف رومانه با آهنگان لچندین باجرین امریکا لاتین پشوازی لحاته کرن وکو باجر گودولاخار و مکسیکو سیتی و بوگوتا پایتخت کولومبیا ولات نویسکاری. لی گارسیا مارکیز او بناو گابو دیتا ناسین هشتا ساغ بو کو او دیجی بلاف کرنا و رومانه بو و برومانه کانه تمام دید. کاملیا هویوس او پرتو خانه پال بیرو لبوگوتا پریود بید هفرای دگل مارکیزی کو او رومانه پیدوی بکاره که زیده تر هیا. هر وەکو ئەم لەبەر پەیکەرێکی ڕاوستیاینە یەک پارچە حەلانی دیبینین لێ پەیکەری پێتیڤی بهنە کارێ زێدەتر هەیە. دو رومانا نیدا چار لاپرین دستخط نویسکاری دگل شروعوان تیدا هیا. ماریو جورسیچ اوی رومان بلافکری دبیجت بلافکرنا پرتوک لجه خوی جبرکو تمام کرا سه رومان دوماهی ی نویسکاریه و ناواروکاوی دگل تو پرتوک دوماهی یک دگرن. دوی لدسپیکی بیتا گوتن اف پرتوکه بشکه سه پرتوکین گارسیا مارکز ین دو ماهیه. اوان هر سه پرتوکان رامانن هف بشنه نوکو همو رومانن گارسیا مارکز. رومانین گابریل گارسیا مارکیز راستین جیان دیار دکن وکو هست اوینیه و چیروکن خیالی و تندو تیجیه و نوکهویه لامریکا لاتین. هر وصا به بربلافترین پرتوکن ملیین به زمان اسپانی تنادیتن هر جسدا هفده و پیدا. گابریل گارسیا مارکیز نافداریه که ادبی آمازن پیدا کریه اگر ام دگل مارک توین و چارلز دیکنز هفبر بکین. دمك نزيكا بري خلكي بدستان نامه دنويساندن لي وقلك تشتن كو جهيلا تكنولوجيا نوجم فاتنا بحواندن نويسينا بدستان كيم دبا نها تكنولوجي دكاره بهساني ناميان بنويسينه في راپورتي بهتر زانياري هنه شێوەیە کەڤنی نویسینە نامەیان سەر ژنوو ڤەدگەرتەڤە. نویسینە نامەیان بەدەستی بەشێکی ژیانە ڕۆژانەیە خەڵکی بوو. نها کۆمپیوتەرێ ئەف کارە بسەناهیتر و بلەستر کریە. لێ دیسان ژی کەمپانیە کوبنگەهێوێ لە فێنێکس ویلایەتە ئەریزۆنایە ئەف کەلتورە بەڕێکە ڕۆبۆتان ساکریەوە. پێنویسەکە ڕاست بۆ نویسینە تیپان بەکاردێنتن بوی شێوازێک و تو بخوازی. از باور دکم یاکەون جارەکادی نود بتەوە. نویسینەکە دەستی نەبتنێ چاوێنتە بەلکو هەستی تەژی ڕادکێشت و واتاوێ گەلەکە. بکڕین سەرەکەژی ئەو کامپانی و ڕێکخراوەنە ئەوێن نامەیەن بەدەستی و پەیامێن سوپاسیە دنویسینن بە مەبەستا پەیداکردنا پەیوەندیەن بەهێزتر دگەل بکڕان. ئەو کەسێن دبنە ئارمانجا کارێمە بڕاستی بنگەهێن نەخوازان چخوازن. ئالیکاریکردنا وان بنگەهان بە ئارمانجا دووبارە بێشکردنا ئالیکاریانە کو یەک ji aloziyên mezin hember van binyada dubare bêşkirin bi rêja 5 sedê kêm dibet. Eger yekê ku xelek dubare alîkariya nakin ji ber ku ew hest bi supasiyê nakin û ji ber vê yekê em alîkariya wan dikin bi riya nivîsînên destî. نویسینە نامەیان بڕێکە ئامێران نەنوویە. سەرۆک تامز جافەرسن ئەف ئامێرە بکاردئینە ji بۆ پاراستنە نامەیەن خوا لە دەستپێکا سەد ساڵیە نۆزدێ. جافەرسن ئەو وەک ئامێرێکی تەکنۆلۆژیە عەجیب دەدیت و پێشنیازە باشکردنا وی ئامێری ji سازکاریەکە بریتانی کرد. پشتی 200 ساڵان ئەف پرۆسەیە بە تەکنۆلۆژیایەکە پێشکەتی تێکردن. تکنولوژیا بکار دێت چاپکردنا سێرەهەندە و birîna bi lêzerê û bordên kehrebayî bo robotê bixwe. ئەگەر بکارهێنەر پێتیڤی بە ئالیکاریە بن و کاچاوە وان نامەیان بنویسن و تێبینیên wan dê çi bin ew dikarin alîkariyê ji zîrekiya destgird werbigrin ji bo alîkariyê dinivîsîna peyamên baştir de. Ew dikarin ChatGPT bikarbînin lê robot qet cê hinek têbîniyên nivîsîna bi destî nagirit. Lê tîma damezrênera handritin bawer dikin ku ew ji hev nêzik dibin. ji bo raporta Colê Tabo ev dexîne şemûye. Bajarê Anî yê wêranbûyî li ser yek ji sînorên herî hestiyarên cîhanê ye. Pireke hilweşiyayî ku sembola rewşa nihaya têkeliyên Tirkiye û Ermenistanê ye. Anî ji her du aliyan re girîng e û dîroknas hêvî dikin ku vegerandina wê dikare têkeliyan jî vegerîne.
Bajarê xiribeyê Balkêşanê li ser sînorên Tirkiye û Ermenistanê radiweste ku yek ji sînorên herî hesas yê cîhanê ye. Anî mîna xençereke her du welatan ser dîroka xwe ya bi êş ji hev vediqetîne. Anî ya niha bêxwedî beriya ku di 1604 de bikeve destê Selçuqiyan paytaxta padîşahiya Ermeniyan bû. Bajarê yekê ku Türkan girtin dema derbazî Anatolya dibûn. Lê talankirina wê ji hêla Mongolan û erdhêjeke anî ber bi hilweşînek kujer vebir. Vedat Akçayöz ku li ser xiribeyên anî pirtûkek nivîsandiye dibêje hîn ji sedî heştê heştê û pêncê vê derê lêkolîn nehatiye kirin. Seni 85'i Ani cihanek jel erda ku qasî cihana ser erdê mezina. Dişkeftên dorawê da dêr, mizgeft, perizgehane gelek kes vê rastiyê nizanin. Bajarê ku wek pireke hilweşandî mîna sembola rewşa têkiliyên Tirkiye û Ermenistanê tê dîtin ji bo her du aliyan jî xwedî giringiyeke sembolîk e. Dîroknas û karbidest hêvî dikin ku vejandina bajarê mîrata cîhanî ya UNESCO dikare têkiliyên her du welatan baştir bike. Yên ku di dema şerê cîhanê yekê de li İmparatoriya Osmaniya de bi komkujiya Ermeniyan têkçûne. Ku Türkiye vê yekê wek jenosîd qebûl nake. Nivîskar Akçayöz dibêje ku anî mîrata hevpar ya mirovahiyê ye. Ani zerdeştî bû, şaman bû, pagan bû, ani Kristiyan bû, musulman bû, ani ate bû, ani min bû, ama hemû an bû. Bi salan anî ji bo geştiyaran qedexe bû. Ji bo serdana wê destûra leşkerî hewce bû. Lê desthilatdarên xwecehî niha dixwazin ku bêdeviya anî bidin naskirin ku heta 1915 xwedî nüfuseke mezin ya Ermeniyan bû. Bi bütçeyeke 6 milyon dolarî ku piraniya wê ji Yektiya Ewropa tê ew hêvî dikin ku bêtir geştiyaran bikişînin anî. Gonca Papuççû cigira serokê tîma lêkolînê ya Aniyê dibêje ku ew qedexe di 20 salên borî de hatiye rakirin. Geçmiş olduğumuz bir 20 yıl içerisinde artık bu ji berî 20 salan ev qedexa hata rakirin ku hemî kesên Müslüman û yên ne Müslüman jî û ji çar aliyê cîhanê dikarin seredana vêrê bikin. Pêwîstiya wana bi çi belgenama yan jî distûra nîne. Her wiha bi Ermenistanê re jî têkeliyên me yên negatif tune ne. Di navbera Tirkiye û Ermenistanê de ti têkiliyên fermî tunene. Lê di navbera Erivan û hevbendê Enqerê Baküyê de danûstandinên aştiyê ku didomin hêviyek derxistiye holê ku ser herêma Qarabağ ya nakok tê nekirin. Ya ku Baküyê salaborî piştî êrişeke tund ya ji nişka ve paşte girtibû. Loma li gor gelek çavderan Tirkiye û Ermenistan jî dikarin rojekî li dora maseyeke rûnin. داویە هەفترەنگا vê hefteyê her şad û bextewar bin.